Srpska drama ima 18 glumaca, albanska ima 22, svakako to je na neki način se odrazilo i stanje, mislim, populacije uopšte, pa i kadra, a postoji jedna tehnika koja obslužuje i jednu i drugu dramu i tehniku uglavnom čine Albanci, dok na drugoj strani služba koja je vezana za administrativne poslove ima manje naravno ljudi, ali većinu čine Srbi. Od 110 radnika koliko radi u pozorištu, polovina su Srbi, polovina Albanci, tako da na neki način to je neka i ravnoteža uopšte, ali ta ravnoteža, ako govorimo o njoj, postoji i u ovako međusobnim odnosima. Ni ovde za proteklih 5-6 godina ne pamti se da je postojao i jedan incident, sukob, loša reč između Srba i Albanaca koji rade, a oni rade zajedno i u tehnici i u administraciji, pa i u drami. Ranije su glumci jedne i druge drame igrali u onoj drugoj drami, međutim, naravno, pošto je danas situacija takva da ljudi moraju da vode računa, dakle, šta će reći, gde će reći, kako će to reći, gde će se pojaviti, to na neki način, iako su željni glumci da igraju jedni u drugoj drami, ipak još uvek smatraju da nije takva situacija, da svi ljudi nisu dobronamerni koji gledaju predstave i da njihov nastup u drugoj drami neće protumačiti pozitivni. Ali ipak ova jedinstvena institucija? Pa ovo je u suštini jedinstvena institucija na Kosmetu, odnosno na Kosovu i Metohiji, u kojoj pod patronatom države Republike Srbije, odnosno Ministarstva kulture, rade i Srbi i Albanci zajedno sa izvesnom kulturnom autonomijom u pogledu repertoara. Dakle, repertoar albanske drame biraju ljudi iz albanske drame i naravno u saradnji sa direktorom, u saradnji sa mnom, određuje se i taj tim ljudi koji će raditi, taj umetnički deo ljudi, naravno uz ansambl koji postoji, i isto i u srpskoj drami, s tim što naravno gledaju se ono što je i najbitnije kad je reč o jednoj umetničkoj tvorevini, odnosno o predstavi, da i tekst koji se igra, da i sve što se radi ovde bude na jednoj ovako dostignutoj umetničkoj visini koju ovo pozorište ima. A recite mi, što se tiče sponzorstva, kako u tom smislu funkcioniše s obzirom da je loši stan? Pa ovako, kad je reč o sponzorstvu, uglavnom su sponzori iz državnih institucija, dakle privrednih, i to su uglavnom ljudi koje rukovodioci tih institucija su Srbi. Albanska drama retko kad je mogla da nađe sponzora i ovako kod privatnika, međutim sve to što, sav taj novac koji dolazi kao sponzorstvo za predstave srpske drame, naravno dosta i eventualno za albanske, on ide u jednu istu kasu, iz te kase se finansira rad i jedne i druge predstave. Znači, tu se ne vodi, ne znam, neki posebna računica da li će, jer i uopšte ja i ne smatram srpsku dramu samo za moju, jel tako, dramu, a albansku ne, nego obe čine ovo pozorište, tako da uspesi i jedne i druge drame su uspesi ovog pozorišta. Da li trenutna situacija uticala može na posvećenost pozorištu? Pa poslednji događaj, politički događaj na ulici i sve to i tekako se odrazilo na našu publiku, jer taman je bilo nastupilo jedno vreme kad je publika počela onako
sa zadovoljstvom da dolazi u pozorište i mi smo to ipak gledali ovako dosta ohrabreno, čak smo počeli neke predstave da pravimo da bismo povlađivali malo publici, međutim ovo se izuzetno drastično odrazilo na posećenost predstava albanske drame, tako da je bilo predstava na koje se nije pojavio ni jedan gledalac, iako je u pretplati su i prodate karte bile, a smanjena i posećenost bar za pola i srpske drame. Onda to se odrazilo i na naša gostovanja na Kosovu i Metohiji, jer ovo pozorište gostuje na scenama Prizrena, Peći, Đakovice, Mitrovice, Uroševca i nekih drugih mesta, a s obzirom vi znate šta se sve događalo na ovim putevima, ipak nismo hteli ništa da rizikujemo, tako da evo nekoliko meseci retko gostujemo i to je najčešće ako je predstava u podne za đake. I kako su vaši planovi za budućnost? Pa pozorište ima one umetničke planove naravno, i bit će dobro ako se sve ono oko Kosova završi tako kako valja i kako naravno svi ljudi koji misle, koji veruju u neku pozitivnu energiju, a ako se tako završi pozorište će eto i ove godine imati 8 premijera, 4 u srpskoj, 4 u albanskoj drami, učestvovaće na nekoliko festivala i ako naše predstave budu dobre, znate, pokušat ćemo, mada smo i želeli da eto i u susedne zemlje odemo sa tim predstavama, ali evo da sačekamo, da vidimo, naravno u svemu tome što se zbiva, umetnost je nešto što je poslednje, znate, i to niko i ne misli na to, jel? Treba svakako preživeti, ali sve to što se zbivalo tu i ispred naših očiju, jel? Nije se odrazilo na rad drama, i jedne i druge drame. Po tome se vidi da, evo, premijer u albanskoj drami izlazi upravo 1. aprila, a u suštini predstava se spremala poslednja 2 meseca. Mislite da umetnošću može da se pobedi? Pa umetnost prevazilazi i nadilazi sva zla koja postoje uopšte na ovom svetu, a mislim da je ovaj svet ovde pozorišni najzad, a što bi trebalo i sav ovaj svet koji je na Kosmetu da shvati da ako se iz tih sukoba nije dobilo ništa u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, da će se još manje dobiti ovde na Kosmetu, gde je ovako ta isprepletanost nacionalna mnogo veća i mnogo drastičnija, i gde je ovako, gde su neki istorijski koreni takvi da niko ne može da se odrekne Kosmeta, naravno, Srbi kao neke svoje istorijske podloge uopšte, a Albanci kao jedna većinska brojna masa, i mislim ako i jedni i drugi ne shvate da je suživot nešto na čemu ova civilizacija mora da opstane, onda će to biti zaista tragično.